Mayam Krumzari, Adam English Impact News ni Impact News ki MANUNG HUTNA da Wahengbam Lalpal na Mayam Butang Mosari ngasi MANUNG HUTNA kanawid the topic C topic sing viral video exposes extortion on NH-37 havani. Koi numit karni wang da jiksi social media da video ma viral warak masi koi National Highway 37 da essential items have the essential supply puri ba maroina koi LPG, Petroleum, adu mari lena ba miyam na season ba koi potchai have tare no ma chang da potchai puto pusin to driver ama ki mai kai dige video ma viral rakwa video viral sikar ma khol ki viral na kanda high ba National Highway 37 sida koi extortion to ba have tare extortion sam na loot to ba tare public money miyam dagi maroina transporter sing dagi driver sing dagi loot to ba masi illegal oina have tare illegal oi ba kholai pai ba sing na koi gi ton ba checkpoint have tare illegal oi ba checkpoint mafam taruk na sing mafam sing dagi driver sing dagi ton ba pesa si checkpoint amad lising manga lo mari lo ba ahum lo ba sum have tare dana truck amada ls lising kun manga rom have tare lising kumar rom khongatli have gi pot am lak have tare jiksi aduna taseng na driver amadagi lising kun manga lokhot pataragadi hairiba National Highway sida punna no mada truck sam rom satli have report so lady aduna no mada illegal oina no public tai khongat pasi around 25 lakhs lupsi khongat pe pot am lak have tare aduna taseng na driver singna orina transporter singna thengnariba miyam gi essential commodities sing puthok pusin to bukan de thengnariba awaba si koi Kangleipak ngamdawi film the York have tare aduna hojiksi maroina Manipur Petroleum and LPG transporters singe mogi association ni makai de chief minister su hojiksi mokoi apunba union ki makai de chief minister su memorandum pisan khiba memorandum si lakliba jun kuntra phau yi manung da hariba extortion type tare lambi de illegal oina miyam de khongol liba driver sing de khongol li pesa si thingnana ba government ki makai de chap action lokhalu masi ki 30 phau nung de lokhot da gadi koi thangnawa numit have tare 31st July de gi koi mokoi transporter gi thawak activity si lepagani habige dum ba wafam lak pa tare aduna hariba illegal oiba extortion is illegal ne dum itself aduna sigumba pesa khongu propose hariba driver sing si transporter sing si CRPF ki convoy tawga chala faw da aduma khongu pe film din lai de na taseng na khongal si kanana khongal ibna ha question lak pa adu makhoi na suyam lo senpong kya khongu ngam ni si kari gi dang ta khongu pano makhoi cam yamna powerful oiba music no hai wafam lak pa adu kari gi dang ta gamen na makhoi thingba ngam dribno adu ga gamen na masi khangna kari gi dang tumin lesilibno hai wafam lak pa adu ga kari gumba hariba LPG sum petroleum puthok toriba transporter sing thau lekhib targadi state ki miyam da miyam sina phangada se theng ha tare masi kadai fogon thengna gaduri masida gamena yam thuna makoina pidi ultimatum si thabo na paktu ngam godri wa question duga mari nang si lokho chabne ha tare ngasi ki topics da kana nainam gi dong te pengus ki studio da lengsin library si agi yet thung library si oza Somendro president all Manipur Petroleum Products Drivers Association ni oza Somendro bo ham taram sari ani so penil so ina maya de lengsin biriba oza Rinku Khumukcham editor Imphal Times ni oza Rinku pustam sari aduga ahum suba Petroleum election people oza koi Shanta Nahakpam Convenor 14 CSOs of Kangleipak ni oza Shanta Butang musari ai haram bu question si oza Somendro lak oza Somendro maroina hojiksi National Highway 37 sida amena maroina habitat extortion habitat koi gi loot tobgi activities amena henbagi wahmudri masi anobuna te habitat masi lisang sina za tharak padung ba thawong amani have tare ado hojiksi nahuna viral video am thorok maram orega amena mya da mina kung orakpa masi taseng na gamin sina khangsina da nung laibi bo ham si yaroi da ba tangkam yorok pa tare aduna kadai fo yong no hojiksi hariba National Highway paring sida jathari extortion si kadai fo na voice spread waina kam sathina karam film da jathari ge have do aham ina thambiyo akhoi POL amasung LPG gi da thengnari ba khoi gi problem se hanadi hauna 2023 digi akhoi mari len Manipur gi government chief secretary da hana kainu tongchar che thajan gi lai gre 2024 da prime minister Modi da akhoi kainu pisang gare application pisang gare 25 da Manipur governor da July thada mangon da so amuk submit tawgre aduga handak inang nona 2026 ki July 15 da hoji palebe akhoi Manipur gi CM da akhoi memorandum sim pisan gare akhoi da hoji thengnai ba hoji ki yam kana viral oriba bullet kenogi body gi gari gi da toriba se sumongani aisu khangi aduga akhoi gi oinadi akhoi gi oin petroleum products amasung LPG da puriba chamesha si hanadi hauna masigi extortion gi thingbiu ana Manipur government hajan haidana la 2023 din akhoi prime minister yongnarwa case ni Amit Shah yorni prime minister yorni Manipur governor yorni chief secretary yorni hojike latest CM yorni si akhoi gi
latest one kari response lay hojik phogidi response kaisu like adu akhoi gi se hana akhoi gi gari saliba national highway 37 na saliba sing se akhoi gi truck kangbu ga akhoi gi LPG ga bullet ka si khena ba khara makai di le yam kana body gi da ini explain to daga so akhoi gi LPG ga kaino gi matang sidri akhoi gi company ga yana bi matung ina rate se fix amada sat laga leibni hegat pe ya tilau alu chanam gi maina mama lupa tara se ko do harun gi tax lo ga kumanga li yon ya pon ti akhoi di fix ta lei kharone 5 year gi akhoi gi company singa contract to lei kharone adu akhoi de lori se tungana company dagi akhoina hojik tongana akhoi transporter side gi mapu owner side gi driver de pi ga la ipse hana dagi adum yana ba dum tawraga lakpa matam Manipur government ga MOU mayam inade security adu thangone ari ta kana phangdo hojik ki oina di akhoi je tanker amsung LPG da akhoi da tongan personal one thing ise yearly tax yob da vida one day da 9,000 to 15,000 sidi akhoi dagi personal one chatla leibni akhoi sigi pot se akhoi haije akhoi dum chatlo hai tar ga di Manipur government bear to biga na ta Manipur government na company da hire ga to biga akhoi gi oina di puthok ngam bagi capacity lan khre na akhoi mai thawjari oja Somendro adum da chatting ai lasin husi chief minister da akhoi gi tongan ba oja hogi subminary ba association union gi mechanic bisin ba me dum policy tongan mafam taruk tagi haba tare taruk tagi akhoi extortion to bagi zero sim pali adu extortion to sida makhone lokhaliba senpham sing asi cam yam senpham no aduga kanana no lowri sai wo pham thori sida public ta kamai thamini masida lowri se tasingodi mafum khudi makte ni hoji mafum taruk nati mafum tare tani akhoi gi 10 kharaba Imphal to Jiribam se 1 to kilometer 227 kilometer katani si lowri mafam se taruk nati tare ni yam kana akhoi gi driver sing harassment pidi se number 1 da akhoi se none dam lawgani nungba dam lawgani kambirong dam lawgani adugi sibilong dam lawgani oinangom dam am lawgani all confidai dam lawgani sida lawri bam se makoina lawri bam se particular oikana akhoi se kanano kari no hairu su maming thepra natamani na maming thepra natamani na akhoi na karam group na lawbuno haibidi ngamtre adu akhoi na matam gi matung ina government da bodigi police IG da nungji da take up to won tam su si haiba mafam tere se Hongjong Toraga Makuna, I am Tamna Lobne, the Lori Group Sida Sidagi Hendotana, latest over Mafam Aniamasu, Angland and Handagamo, Winamo, Ulkan Fidaki Mafam Hengalapone. Other Karihagan Makuisi Manipur government, Aquina, Laibe, Aquisi, escort Amana, Convoy Amana Purishi, 150 Becal, 150 Becal Sida Puriba, Convoy the Convoy Yauna, Gari Mari, Mangamari, Malana, Gari, Scotorgasu, Kari Haibiti. Kari ground dan mukhogi lutering sina paisa si lo bungam mi no hai se khoi jo handan nan hang bani chigi reply phangde aduna khoi di pu bu thang ngam drabani na khoi cm da khoi handaki latest date 34 mon da resum speed daga di 31 di khoi gari starting pyro na akhoi cm da adman thamjagi ni hoji ki viral video sida akhoi gi driver sina truck driver sina haibisi chala na ulaga masi sing manga logi bani sing mari logi bani ahum logi bagini chahum logi bani songa logi bani ulle masi kadai fo na chumu bo sumi moina sin number khara pi moina receipt nu am ta pi mate number 1 khara thani 0 khara thani 9 khara thani tokan machet am da muk kolom amna number 7 8 and tharaga 3000 lowa 4000 lowa 500 lowa 1200 lowa tmai turan tokan macham cha pi bini chumi admu okay yam thagachari oja somen mathang lak se e ani shub se e oja sant lak santa maroina hai ba khoi gi yam phong na lut to ba tare masi da government ki mai khedi ge su masi thingbu ngam da ba adu CRP ki convoy si yawe ha hom lady convoy yaw na karam na hai ba illegal oiba activities sa thali no ko sem thori kamai thamni ma santa si sumain dam je ko khoi gi taseng na gunda tax ai tare ko marom da ko khoi uji gi namdana kiel khangalaga loba haiba maga ko aduga Manipur gi lengak amadi government of India na moi ani gi marakta leinariba peace talk ne na haiba si khudong jaba loraga loba group amaga ani ne ba lei okay sigi ani se moida khoina kari maram gi government of India na noiga kari gi peace talk to kari paisa khai noi na hangure de khoi gi lanmi me am se samna ya da khoi gi leiba samna ya da keno da di se group khara amadi government of kind haiga podaga thok tana
अदे हाउस टैक्स का कलेक्ट तौदना अदुगी लेवल बाउ सरकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यारगा तौबम लेरीबा फनेम फारसु अदम लोइना इदम हाय तारे फासु फाबिदबसु लेरी खरा मना आर्म ग्रुप की ममिंग दा मोई की टैक्स कलेक्ट तौजबा हाय तारे अनिमक से प्रजा की वेंडी चमने प्रजा की वेंडी चमने है बातदी प्रजा दी चैतिंग चमन पंगे होजि हैवी चुमी टेकर की पोचिददी मागी दी एमआरपी एम फिक्स तौर लाखने रेट अमा ऑल ओवर मणिपुर की रेट अमा फिक्स तौर कोने समना है इम्फाल भाव यौरकान इम्फाल उखुल थागदबा से एलपीजी सिलिंडर है सेबा सिदा लिसिंग अम चनी पी तादि उखुल लिसिंग अम चनी पी थोइनेबा मादी को अदुगी रिकवरी मागी गाड़ी की लंबी की करी करागी अदु लौगिबा टैक्स मैम दो मदुगी रिकवर तौबम दो एक्स्ट्रा पैसा हापगा योन बे आबै कंडीशन लेते हाय तारे कंप्लेन तौबा याबो पोट ओइबा देन इवन पेट्रोल की जिदी पेट्रोल पंप की जिदी रेट का चेंज तौर पसिदी हाना ले होंगना लेगिबदो दुम होंगना लेजगी तारसो हे नोला तांग योलिबनेबा दगी नत्रगा रेट डाउन चलको मतमदा हाना स्टॉक लौथोग्रबा पोतो मागी साइ मीटर मैम दो ऑटो सेट गातने माइदि मतंदा सेट तौजरकनेबको इंडियन ऑयल करीना तौजरकने अदुना खेनबा खर लेसे अखोई कॉमन एसेंशियल आइटम का सीमेंट का योट का एलपीजी सिंगा खेने अदो मसी खेने हाइदुनसु अमदुना पीबा ngame अदुगा अमदुना पीबा ngamdeना हाबदि चावखलदि पीबा ngamरोय हाइबगी वाखलोन द लेरगा गवर्नमेंट नेगोशिएट तौ मतमदा गवर्नमेंट को ओइना नेगोशिएट तौबगी पोट अमा लागा गवर्नमेंट नोय चलो अखोई फागे खोटके अदुदा तौगे खोटके हाबसे मसी कानदे हाइतारे अखोई जीरी स्कोर से 2023 की वन नतना को 2021 कोरोना मनुंग दे हाइतारे कोरोना 18 19 स्वाइ देगी अखोई मसी की रोड मूवमेंट से दुम इन्वॉल्व तौर लाएबा एज एन एंटरप्रेन्योर ओइना को मसी रोड मूवमेंट सिदा मसीदा चंगाइबा गाड़ी मसिंग इवन कॉन्वॉय प्लानिंग बाउदा अखोई मरक्तदी एसेंशियल आइटम से गैस का एलपीजी का योट का सीमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर की पोचे पुनबो होनाबदा एसेंशियल से पुया देना कोई मरक्ता चीफ सेक्रेटरी की फमदना कमी लेदना को डिस्कशन मैम तौदना सिदा नोमदा 150 कॉन्वॉय यावो सिदा एसेंशियल आइटम यांखैदी यावन गदमने अदु नतदी शॉर्टेज मेकअप तौंग मोय गाय माय प्लानिंग खर लेय बसी की को सीएफपीडी का काफिन कनो से काफिन पीडी दे कॉमन एसेंशियल आइटम की पूरी कांगू सिगा इंफ्रास्ट्रक्चर का अदुगा लिक्विड एंड पेट्रोलियम का है लिक्विड एंड लिक्विड गैस में हमसी का पेट्रोलियम का सी में हमसी की वेरिएशन कर ले अखोई लाइव क्वाई थी उसे कमाइन तो गया सरकार सिना कॉन्वॉय ओइना पीरा कांदा कॉन्वॉय में से कंपनी में पीरम गने को मी यामदबदा मी 50 to 100 पीरम गने को 64 सिपाही पीरम गने अदा 64 सिपाही सिना 150 कनो से पुता रगदी मसी 150 किलोमीटर मरी मंगा तरुक किलोमीटर तरुक फाउदी इराय लाइना तरुक एना सांगमनेबा तरुक एना सांगुजिदा गाड़ी कुन गुदुंगी पुबा मरक्ता यावबसे सिगी पोतसे अखोय ममांगदा खोंसांगजे होरकांदा खोंसांगजे हम वल्नरेबल ओइबा ट्रेन की पोरपा होरपसिदा को अहानबा ट्रेन का लाको मतमदेदी खोंसांगी ओइना कॉन्वॉय से कोइना तोंगान लवेबको मतमदो पुरा तोंगान लवे मागी ओइना कंपनी में तोंगान लवगा कोई गाड़ी खोंसांगदे थोलकबा गाड़ी चामजे प्रायोरिटी रन तोहलगा इम्फाल दे याम थुन थुन योरबेबा होजिकती अमुके दरोगेदा जी बामदे लाकवा गाड़ी दुना अवांगखुन साइड अम खाम सोंगी कॉन्वॉय दो गायबा लान मंगाय स्वाइदगी मु नोने द मु खाम सोंगी दु चंग नोने लाला चटपा लंबी पिकपगा गाड़ी मसिंग यामगा को सरकारना मसिदे तौबो याबजे होजिकी एटलीस्ट जी बामगी मूवमेंट से इसेंग सेंग हाइदोगदी कॉन्वॉय मूवमेंट से यावंदबिदा आरोपी से पता थमगा को होजिकी लंबी द थतलेबा खोलेबा मुल्लेबा नत्रगा केलगा लौरी मैम से मोईगी गवर्नमेंट फादोपा सीआरपीएफ के गाना तौरगाना फादोक फाजिन तौरगा हाईवे से पता सिक्योर तौहलगा गाड़ी फ्री हैंड चटहलदीको अदोय तादी सिगी फूड शॉर्टेज लेरोयबा इम्फाल द लेजेको ममदी 150 से लागना मोहन of the नोमाइजिंग अमा कॉन्वॉय पीद्रे सोमदगी लंबी तटलेना खलगेबा सोमदगी लाकपा कंपनी दुना सोमदगी लाकपदुगा थैनरगा पुंग कुन एटलीस्ट मोइजे 12 to 24 आवर पोथारकांदा अनोबा गाड़ी मसिंग दो मोइने पुरगा लाक्तोइनेबा सोमदगी चटखिबा गाड़ी दो सोमदा मतम जान योक्तदे हेन कॉन्वॉय दुम चत्रेबा अदो इफ कॉन्वॉय चत्तागदी गसाई पेट्रोलियम टैंकर में हमदुगा प्लस फूड आइटम दुने अनदर असम के लेबा गाड़ी लिसिंग अनि दो अदुसु चंगक न होना दोइनेबा सिजना कोई गवर्नमेंट सिदा याम चाव हेडेक अम दिउ रमने ओके ओके अदा सिगी हेडेक सिगी चांस लौरा गाना साइ कॉन्वॉय से तत्पा यामबा अदा याम सांगमनबा लेदना को सांगमनबा सिला ममांग ऑयल टैंकर अमदा नोमै काप्सन मतमदा मणिपुर गवर्नमेंट का अखोय ओजावै को ओरम नोमाल नेगोशिएट तौनबदा रिटालिएशन तौबा याबगी एग्रीमेंट अमसु तौनग्रबनेबा
SOP ga inari ne ba sai gi ga ni operating procedure ma moi kapak tar ko ju kapak kai na ko si inari ne ba de si lambi si da akhoi gi praja da amadi gari driver sing da moi da sarkar na thajaba piba ngam da ba ma leiri masi hoji hoji gi lenga khatai wana te mamang lenga te ni tawri se ko mamang lenga te ni kari no thajaba piba ngam dri jai kan da sai gi convoy chali bi su secure oi de ba if kari gumba marak ta gari ma yar ta na gari ma lom gana ba le huta gari gari ro thamam ma ado mi du na secure zone da pura kana nuala ga mu party ma la ga sanga ga gari semen bai mo ne le se aduna si poche loibena roi da ba okay ni sarkar gi policy adagi commitment hai tare ko adagi to do instinct hai dra koi gi sarkar gi tawjaning ba natraga sibau di tawge na miyam gi da mo aina khan bangam da gi da ma tawbne na khalle ko akoi gi samna da akoi gi keno da militancy natraga counter insurgency natraga atopa law and order da sin naga da sibai miyam do lambi da tata pu da sin halaga thamine ba adu gi da khulai piraga adagi gari sarkar na thawalaga gari puthoga moi sine gari myam ju sia pi masai gari chom bu yogdam ne public tay wire ga sarkar na pesa puthoga gari piri ne base ko osang the moina local liba senpham si am have time amount se moi sidagi local liba senpham si kai da sine he ko sinum thori myam si matang se kari knowledge le madu ma de aina adai du de aina kaminpur piru da yang ai mu chai cha be pem da le do ma le ko moi aina sa jo ai jagre ko akoi yu si pistok to ba kangbu khara pistok tok daba kangmu khara ko pistok tok daba kangmu du su moi gi lamne na moi gi tax rum lo bane moi to se ko koi lambi phau bane na koi reason ne ai lo ri ne ba koi area ne ai ga pistok tok ba kangmu ne lo ri na akoi gi lai ri ba akoi ne sin ri ba chalai ri ba force akoi na miyam gi damak taw ri ba thabak sing se hai ba thabak sing si gi si na ba paisa se ko na de hai lo ne ba ada si di maru ne pistok tok ba sing si gi di lengak na ma si paisa se khayan da ba natraga lambi de mulhan da bangam ba ma change ba ko adu pistok laina sarkar na su IM gi pistok da ain sum kan ma da moi package down do man de if package out da yaw da ta ga IM gi mi hek pha ma tam da se dimapur da su kai su ma pha yo za hoi tekna nguni ma pha ma tam da government num tha do re ba ko tha do re se kai jino hai ka na moi hoji ki government of the people republic kari nagali mai gira ama hai gira or any other kano se kai any masagi oi ba group le ma tam da masi poje akoi gi sarkar se chalai jana ba akoi group se chalai jana ba khaija bani ha ba kan da government of india na su ya ba gi mong ma de adum lei ba hai tare adu lei bana bu ngasi ba da du masi exist or ga lai ne ko aduna masi matang de yam hai ru so khoina lan ngani ba ko mi ngon de yam blame to ba de khulai ba ba sing du de yam blame to su lan ngani masi akoina lawriba paisa si government dagi illegal akoi mi myam dagi illegal tax lawbane na sarkar na phajana mathamoi se na accept tawom jange aduga sarkar na moigi gasai gi pistok to matamda sigi areas de noi sugum mamda to ya roi masi manipur public ni na traga noi gi ni aduni adane ha ga moina negotiation table do da poraka da adugi model do da tawna tana swai daga akoi na tanker ga dagi paisa mulle ga na sibai na ga nomai ka puni khol ni ga di adudi khan bada mangi wari ne badudi aduma oiroi da wari ne so maintam sai okay third zero santa ayo zarin kula so zinku authority we gami ki ma khedi ge dum yahan labra asugum ba illegal activity extortion gi thabak se dum yahan labra question dum thori adugo maroi na jiksi asugum ba extortion si lisang sina sa tharak pusin mo ga kadai fu yona masina misam miam da kadai fu awa pi heli in terms of khugi laidiba essential commodities ki mamal labu ro posai fang da gi matang da bo kadai fu na masina akhoi da impact ma pi haba du koi khami uzrin ko akhoi da akhoi extortion tawriba the truck tagi adagi mayam sina piba impact to di aina paludraga su mipum khuri ma khangnare hojikta haibigriba pochai chana thangna porok matamda kilo da lupa 10 pibadu si europada extortion tawgiba madugi bharagi changiba paisa mayam do hanjinna bo honabada somdagi gari gi kano se khoi pochai gi mamal hengalakpa mayam ama adu leibagi pot to di aina mugana ningsingudrga su mipum khuni mangna dum ningsingaba khangnaraba pot am khakne haibadi se lambi da laiba truck singsidagi lawriba pisa singsi mokoi adu lemna manghan be ade hanjinna bo hona da di ade natrali tolo kamai pi dori driver kamai cha dori gari mapu kamai hingdori loan lawraga gari leiba mayam yauri moi loan pisa kamai singdori adu mayam factor mayam leire aduna masai area da di amoire hujiki ahambagi question sarkar na yaraga lawrabra haiba ma yawdra to adu ma haije ke ngasi dagina sahi muki mamangda sahi muki mamang oram tai percent rule mamang ne oja hoisi yobiram bi no ne da kano amakak akoi driver amakak phu ba chei bagi haktak ta achaw irang am tholoktana
truckers singna madu oil tankers or mane yawmane adugi haktak to da chief secretary the high official of the government sing wari shanai na adumai na wari tai numittu sigi studio sida adugi discussion gi phami adaidu da yadre na keno do koi ozara ai bhap ta hudre kana no chatkiba ma yawe maduda kamai tawge have matamdugi concern official ko higher authority amana ai maming makti pangadong chief secretary na hai matamdugi home secretary chief secretary na hai yani anaba khara tangkham pirga khara hena yanu yadra haibagi pochima hai okay masi ai samaki mamangda mogi concern oza nalamdraga su atopa amana maduda yawa mi makhna aingonda haigevne negotiation da sumai tawdana moina piu haiba pisa do amount to adu hengal lakpagi adudaiduda tawba adugumba strike ama khakni aduna masi khara noibu khara taraga yani anaba negotiate taw yadra haiba chinje that very madugi chinje karai dagi lakhe tamda those sitting in the akogi government alaini na leiru sing sidigi hairak pachin neba adurigadi uji hangbiri wa fam government yaraga khairibra khaidabra haidugi number 1 adai the problem lere ko number 2 aingonda list am yaujari receipt ama yaujari receipt se ai hajarake receipt se da yaurise cookie national front ko lishin kun se chahi gi oromdo male kno kare ko 15000 si 2023 April gi 17 the lowbani cookie national front again ko 50000 for one vehicle sida yauri ko loina sida yauri sida cookie revolutionary army ko adi cookie national front amsu yaure adagi atay thopa me amsu yaure sumaina tawba receipt se cookie national adagi UPF KRA use yaure haribo organization sing se kana no okay they are all engaging ko suspension of operation da tripartite agreement de yanaraga leiba group ngaktane ba hariba group singsina lowriba pesa singse masi lowba yai habse ground rule da yawbra suspension of operation ki ground rule da noi extortion taw habse ground rule da yawbra noi ki illegal tax local habse ground rule da yawbra adu yawdadana moina receipt si sida leirab ngakani ko leiri moigi akoigi masak maming di takthokning wai kai gi labi chapajina happy gi der khopi takthokning am dabi adu akoidi journalist ki film lei na akoi haijari akoida receipt su loi leijai leiri wo pot sida moina pesa do mai tawga receipt pira ka khaigalak tardi madugi pot to akoina khang targa why not those sitting there running the government knows about it kadui khangoi do no ba aduna moina khangakanda moina yara kharim no moiga colluded taw resi kama hai do no ba moina yadana khari natro adu khaihali natro adu gadi government ga manarga khaibani moi commission bo phangam be government gi authorities sing se subject to correction phangam be phangdo be adu bu tawra iba thabak sina moi da khari ba poching je moina yara khang bi na moi phage ding am pone phadri bani na khaihal laga moi gi su commission phangawra haiba gi pot ama laye ba number 2 da ko number 3 da mo haige ba hari ba lambi sida Assam Rifles ki keno cam lay Kiam le marak police station मैम ले रही बनी अदगी आरोपी मैम चल रही बनी just 200 kilometers ने मसी किसी दे इसी दे ले रही बा police सिंगसिना मखोई की अदगी plus 2023 दे की चल इसी convoy उसी ताई भी की बस 64 personnel तरोगे चल रही बनी है नत्रा मोई न कदुबगी ले रही बा station तौरगा केम हांगा ले रही बा सिंगसी दगी कदुबई मतेंग लो यारोई दुरी नोबा any crisis अमत होकुम मतम दुदा मोइना पूरी बा गाड़ी दु दगी मोइना टैक्स लो एक्सटोर्ट तौर तरगदी अदगी प्लस पैसा मुलक तरगदी अदुगी पोतु थेंगना बा ngakpi bang ngamdabagi phibum mamada pithokro akoi keno adai area du akoi natte ga haibagi phibum mamada leithok taragadi adai area du da government yaudi khamai haidoino ba kaigi no da makoi ji government gi machineries ni government gi law enforcers ni government gi directives matung ina ngak pa chatli bane ba adugi ngak pa chatli ba singduna phajana secure tobang ngamdabagi pot ama lere aduna masigi pot se government yoromoi aduga makoi sideline tobu sunga roi makoi gi full responsibility ni truckers sing gi pisa khairi ba maduna maram oraga miyam dagi leiri ba sing sidagi pot chai tangkhalaktan awaba nanghali ba khodi ma government gi sida leiri ba pari sing sigi makoi gi maral ngakane ba number 4 da ma haige lambi si phajana leitara gadi gari sina straight thaubi matamda akoi landslide hoi landslide that is natural disaster ni sometimes sok pa yai natabida unnecessary the lambi je sembi da badagi masibu plane ta ne ba lambi natro
matam amata plane pahan ba yani haina nitin gatkari na or mane maduda haigib do plane tahan ba yani haigib lambi ne ba 4 lane the same gani asigi lambi sida 200 km gi lambi se masi sappada akoi pung kya sangye ba nong manini hena sangye ba ko thobada haidi lambi phatta ba sina maram oraga aduna kamai to ge lambi se patra ri gari tapna thoye gari tapna thoradi anybody from nearby dagi laaga hector extortion tawagi threaten tawagi pot se chances am wange adugi pot sune ade number 5 ta mu lairisi national highway gi manak sing sida nakna khun keno khun gumba dagi macha mexican gumba mayam sagat pasida concerned authority district authority sing madugi pot to amate yengde mogi national highway manak ta macha hoi some hotel guma kari guma pham na sabduna amani recreation gi kari gi natabi de hekal leina ba matang da khunpak ta halise national highway ek nang bom pham singa masibu akoi gi ngasai authorize hoina pata laudana natraga na taba yare na government na sanction tawraga ta libra haibagi pot ne tahalabani na modai da mi myam khomjil laga laiba truck sing sida akai ba pi bagi pot factor ama number 1 leire number 2 adai da lairiba factor si karigumba national highway sina pakthora ke na khanba matam da madudai da obstacle oibagi akoi gi hindrance am chawba pakthok pa yaroi compensation pi ga davni haibagi chawk ko mayam ama leba aduna haidiba region mayam si yengjerakam da hainingi ba pote pasha khaiba da khara di pi go yadra hariba sinariba lambi semdriba adudagi note sit pidana receipt pidana tawri myam je receipt sing je loin para bawta suspension of operation da lairiba kangu hoi aduna taba club kai kari myam am gi su lairi ko hariba khuding ngak sing si lairiba police department district tu gi police natragana lairiba government sina achoba directive sama pira kana makoi sing je loina kokhala iri myam do adu kedobagi noina si tawri si chumi la le haiba kedobagi madai da confront tawdribano makoi bu leologi matungina matik chaba permission kari gi pi matik chaba akoi punishment kari gi piroi dori no haiba se masi achoba wahang am khanewa aduna hoi akoi driver sing di ki batabani lambi se levedina nomai kapsalak na sigiba mayama yaure sai gudingi drivers de numit katliba akoi hei lei sing du yengbiu madai da sigiba da nomai kapsalak na panda na sigiba dum yawi phuba da siba da yawi manggiba yawi aduna adu madu thokning da banina atatai gi pot ta sukhra di lei atatai ta halla ibadu atatai ta handa na bo hona ga da si kanana no security pi ga da ba piriba security sing du na mathau tawdriba sina kari gino leiriba security mayam du akoi gari chathok chasin private ki chatpa sing sida harassment pina bagi te maka thamibra natraga protection pina bagi te makta thamibra ade goose ferrying truck sing se masigi protection pi wada yariga di moi thok paina haigala chakhiba mokoi gi kano tawdaba madai da thandan yengdaba madai da hen interest lawdaba sigumba mayam sina ta maramdi highway gi loot toriba highway the gunda single loot tori se maybe in colluded with those sitting in the car upper hand the lady ba government salary ba sing siga manara kanda moisu commission phangam ba ya bagi chances se am wang le phamni haija badi nate ko phangam ba ya bagi chances se am lei ba adu nei na hamba da haija ni pote okay thasi rajin ko maroina khoi hoji national highway maroina national highway 37 Imphal Jiribam lambi da sathari extortion si maroina masi tuan report ki sources matungina masi su musung pistok ta lairiba kangu singsina sathaba gi wafam lai aduga masi karigumba su da lairiba musung pistok sathari kangu sathaba itagadi masi lengak na wetari masi India government obe Manipur government obe makoina ayawa piraga sathala bra habagi potuni aduna masi lengak na ayawa piraga sathaba tagadi masi dagi makoina fangi makoi su lengak su yaung lengak ki lairiba akoigi phamnai ba singa bata official sing su commission fangla bra haba question am thorok pa bata aduna masi karigumba sigum thongom sathaba tagadi miyam da maina wariba miyamna lenga asida thamliba thajaba ja maina mangbe phim da lakpa haba tare aduna masima tasing ga mena yamna miyam gi interest ta stake interest amsung ko transporter sing interest masima yam thuna thingnana ba thamam lokol motok tai haba tare gumba tahodab tagadi maina hoji wari films da gi hena sathi bo film da lakpa yai ha wo hamduni matang saida ten break am tulu